Пані та панове, добрий день, шановні студенти, викладачі, тренери і спортсмени. Ми раді вітати вас на урочистому старті проекту у рамках програми транскордонного співробітництва, що спільно фінансується з Норвезького фінансового механізму та державного бюджету Словацької Республіки «Міжнародне молодіжне спортивне партнерство». Тут мене навчили кататися на сноуборді і кататися на лижах. Я дуже задоволена, дуже мені тут подобається, дуже крута атмосфера. Багато тут є дуже хороших друзів, нові знайомства, хороші інструктори у нас, дуже смачно нас годують, класно ми живемо, мені все подобається. Možno počasie nám troška nevyšlo, ale ľudia sú príjemní, milí a není problém či už poradiť alebo sa zabaviť, takže je tu skvelé. Ja som Peťo, som študentom Technickej univerzity, strojníckej fakulty, takže som z Košic. Je tu fajn, veľa nových ľudí, skúsil som prvýkrát lyže, to by ste mali vidieť, bolo to fajn, ja som taký kaskader, už len tie dopady, celkom fajn, padal som veľa. No škoda, že tu nie je viacej snehu, ale stredisko je fajn, je tu krásne. Si myslím, že nemáme spolu žiaden problém s Ukrajincami, sú to fajn ľudia. Cítiť z nich, že to je iná natúra ako Slováci, ako my, ale sú fajn, dá sa s nimi baviť, bavia sa s nami, takže paráda. Všetko, jak má byť. Štудуjem на кафедрі словенського язика в Ужгороді. Бачу самі вельми тато нагода бути тут з všetkými, rušiť naše hranice, Slovensko, Ukrajina spolu. Ako najlepší kamaráti máme veľa záujmov takých, aké nás spájajú. Takže my sme tu už 4. deň. A chceme ešte týždeň tu byť, pretože je tu super a fajn. Конечно, погода нас чуть-чуть подвела. В этом году слабая очень зима. Несмотря на это, очень хороший горнолыжный курорт. Aj pri tomto projekte improvizujeme. Niekedy človek aj to musí, ale vidím, že to naše snaženie má nejaký zmysel. Tak sa mi zdá, že tie decká sa tu cítia celkom fajn a s takými vecami, ako si budú rozumieť, si myslím, že absolútne nie je žiadny problém. Tie hory si myslím, že a priori sú také stmelujúce.